chibai le vek ule pathian thamon na chu in za chunga tuna le chatuanin lo le zel ro se tuna chuanin 7 day u now te na an request angin thi nu pi lam thlarau mi hring hin thlarau kan nei em ti kha kan rin dan hi in an chi lo wangin an ni point an request ve a chu ka thu soi hi an pom ngei do na ti na ni lovin ma ni in en fi nan po knowledge an du a hriat an du a ka thu soi hi an pom ngei lo ang ti chu ka ria ni ma sela opposition lam ale lam po kha hriat ve an du a pathian thu tui halnan nei hi kalom tak zeta ti chuanin 7 day dam lam lo kher po kan rin dan in ang po in lo ngai tha ola hlok na in nei nge ang ti ka be se nei in hun kha chu aral don tho tawa in minute som panga kha chu aral don tho tawa kha tul lova thiam na emo hriat na emo pathian thu emo than na om si lo en ti nan pu eden aten an rodon tho thawa pu pol te pu piang ate kha hau zong kan in minute som ralta kha an rodon tho thawa kata khan tharau lama than na om si lo pathian thu riat na lama than na om si lo hlok na nei si lo khan I hun kha aral don tho thawani chu wang chuanin ipome mo pom lo emo ka channel hi lo enani chuan I minute som liam ta kha lo thon mai na liam lo nga thara wa I thanga riat na I thanga pathian thu I thang nei ang ti ka tiam bok chen hi ole Christian in ti theu Bible pakhat chir theu Bible pakhat zakze theu ina thurin hran kan neya atu zok hinge dika atu hinge diklo zok ti kan hriat theina turin measurement te fungkaron siamanga chumi mang chun keima ngei po min te anga thu soi tu I hriata piang kha I te bok do na ni chumi te na tur chu kan Bible bu somruk le parukani Bible chau ni lovin le khabu reng in chir hian a context in en do na ni en tirna a context kha in za sak do na ni mathematics bu ni chuan damdoi medical bu anga chir tlat lo turani hlabu ani chuan science book anga chir tlat lo turani ale khabu ani na angkha kan thra thiam turani ti chuanin than thubu ani chuanin than thubu ang ani na ang tak khan chirla hlabu ang khan I chir tlat turani lo polan le khathon som pani la ya le ya chu ale khathon bu ta chu le khathon in zirtir na ani wangin hla anga chir tlat turani lo hlabu kha chu hlabu angin in zirtir na ka chu in zirtir na angin thon thubu ka chu thon thubu angin I chir turani chu tianga I pol sop nuai chuanin zirtir na diklo hlo om tak a chuak donani a fia zok theinan entir na pakhat kan soyanga tir ko ta thil ti bu hi than thubu ani chu tir ko ta ina an thil ti kha record ani than thu angin chu in zirtir na pola epistel pola le khathon ang hi ani velo ti na ni adik emo diklo emo a tha emo thalo emo amo emo moilo emo anti apiang kha an record mi zel mai ani chu keini tan doctrine anga lo lak chi ani lo ti kha hriat anga yang pola po in peter te kha an diklo la chang chon I han how ta mi chu wang chon pola ti zong kha le peter ti zong te kha kan doctrine anga lak vek lo turani chuan zirtirna anga thu in pek ang chi hi chu zirtirna anga lak ve turania pom turani bok thuthlung hluya han kaltaila lota kha afa te pani in an rai ruya an mut puya ti chuan fa an ring ta a chu Bible a in ziak ngei sia hei engle khabu ange kan ti chun than thu a record ni than thu ani chun ani na ang khanan record mi do na Bible chun hei chu amoi lo emei mi muwa amoi lo thu bawang an ti velo ani na ang thlap kan Bible chu pathian thu ni sia an record veka kha wang khanin keini po in Bible a in ziak lom keini po ti ve ang lota fanu ta ti ang hian keini po ti ve ang han ti chi khani lo khata doctrine han lak chi khani lo tin Davida po a uirea hei Davida po a uire lom keini po I uire veng Bible a in ziak lom ti ringot turani lo a context ka kan enanga than thu ani ya hei inzirtir na ani lo inzirtir na le khabu ani lo chu wang chuanin du ang khanin chiar tap turan lawa a context a zirin Bible kha kan chiar turani hlabu ani chuan hlabu ani na angin than thu bu ani chuan than thu bu ani na angin inzirtir na bu ani chuan inzirtir na bu angin thu pek na te Levitical lampang ani chuan Levitical angin chu tiang chuan a context a zira zelin ale khabu chunga po dik taka then ran turani tin dik taka then ran tur chungchang hi Timothy thon ni na bung ni chang som panga a khan a in ziaka study to show thyself approved unto God a workman that need not to be ashamed rightly dividing the word of the truth atini chu chuanin na thok tu chu azak turani lawa
pathian thu chu dik takna then rang turani amti rightly dividing ati kherna chan hi diklo taka then rang pokha a om vele theiwangani then ka chuan heta bible chang an la heta bible chang an la bible rang rang ami kha an la khom ta an vu khom ta zirtirna diklo aran chuak ta ni bible chuan khatinga la khom turimin tilawa then rang turimin ti ni dik taka then rang turin hei hi juda te chanani hei hi gentile te chanani tiang khanin hei hi chumi hun laya chumi hmuna chumi te hna chunani hei chu keima ni tanani chumi hun te tanani hun to ba mi te tana asoyani a hun kal to mi te tanani tiang khan dik takin then ran jok turani entirnan serkan tan turani tin voina lo soitai la bible a omlo emni ome bible om nge ani an soi ve ni chu wang chunin then ran kha angai ta hei hi tu te hna asoi nge eng huna man tur nge ti kha riat ngai ta ni Israel le pathian inkara thuthlunga tana apekani chu keima ni voina tana lo apply ngot lo turani Bible mi a inziak ti wang ringot khan chu dik taka then ran dan tur chu ni ta ni sabat ser tur te po kha pathian in min pe a chu kan then rang lawani chuan kan vain kan mang vek mei don ani chuan in thlarau lam sabat a oma ti selam sabat a om ta a chu i then ran lawa awaya mun khata I chopol noi chuan gentle te sabat nen thlarau lam sabat nen I chopolanga chu ta chuan in I buai don ta ni ole kan soitum taka kan lutanga Proverbs thufing te Psalm Jopa Song of Solomon Ecclesiastes ti how hi wisdom literature ti riat anni hei hi hlabu po anni bokani chu wang chon hlabu hi doctrine lak chi ani lawa hlabu chun hun kal to asoi chang te oma hun lo la om tur vo ina theng to ang maya asoi chang te po omang tin hlaphu tu hian an nuna an ton angin an nun puan chuanan hla te hi an lo phua chuak thin boka ti chuan midang nun soinan po an ron phua chuak thin bo ni midang tan te po hlan phua entina hla kan ngai thla a abial nu emo abial pai khan nupui pasala lo nei san dei ta a khami entirnan khan ama khan hla aron phua ta a hlangai thla tu te khan nupui pasal la nei ve mi lo poin an ngai thla ve don chuan ngai zong then mi lo poin an ngai thla ve don chu wang chu an nuna an lavek theilo ama nun a to ang khain azia changa omanga hla nilo poin midang tana azia sak po omang chuta chuan a context anga kan chhir thiam kha apoimo don ta ni Ecclesiastes ami hi kan la chuak du a hei hi an tran hun ani ta Bible chang tran hun tam tak an neya keini point tam tak kan neya nima sala keima ni na kan rin na tinghet tura tran hun kan lak na kha lo soi chiam kha arem lawa an ma ni zo kena an tran hun a Bible chang min pek kha zo ka soi don ani mihring hian thlarau a hran pa in kan nei lo ve ti tu ta chuan an chang thanan du per chu te zinga mi chu thuril tu bung kwa na hi ani a chang ni na tangkaron chiar thange mi zong chunga thil thu mun a theng ani khovel a khorel tu mun chu mi fel le mi sual te mi tha te mi thiang hlim lo te in thoi mi le thoi lo mi te chunga po mi tha ang bokin mi sual po checham mang ang bokin checham du lo mi po hei hi ani ni hnuaya thil ti zong thil thalo chu mi zong chunga khorel thumun thengi achunga po khorel ati heta po khorel ati pathian thurel ni lovin mo kan khovel thurel kaldan rimrimi ringlo mi te tan chun engkim hi pathian rel ani lawa khorel mai ani natural anti mai ni pathian rin ve lo wangin chiar chun zomang mi hring fa te thin lungla chu suala khat ani a context kan en rathiam tu nge a ko tu te hne na nge tu tan nge a soi ti kha in rathiam chem mi hring fa te thin lungla chu suala khat ani chu chon suala tlu to adam atanga suala tlu to mi hring te kha a context in a ko kani ti ka hriat kar tur andam chungin an thin lunga at na oma ati thin lunga at na omani chu mi ta chu ni chu ako ber he thu ril tu hla phua tu hian ama ta na in phua lo ti ka hriat tur kha misual te tan adam atanga sual fa ni to te tan thin lunga at na om te tan a phua sak ti ka hriat tur ani chuan psalm hemi ang che hi psalm sompali na
chang khat na kha han en ula mi a chuan a thin lungin pathian reng a om love ati a the fool says in his heart there is no god mi a chuan a thin lungin pathian reng a om lo ati context in sathiam taro heta po hianin an thin lunga at na omati pathian om lo ring tu te kha context in akok ti hriat tur on setana doctrine ani setana la ma tanga hriat tir na don ani hei hi kan doctrine lak ve lo tur ani ti kha hriat tur ani chuti nuwa chuan mithi hne na an kala minung dam te zinga latal te tan chuan be seina a oma dam te tan chuan be seina omani an ni tan chuan sakei bak nei thi ai chuan ui nung tak ngial po hi atang kai jok si ang sa thiam toro sakei bak nei thi ai chuanin thi to chuan engma tang kai na anei to lo an ni a chuan ui nung po atang kai fe jok an tan chuan sa thiam toro a chan chu thi nu pi lam a om ve to lo wangin changa na kan chir le ang minung dam te chuan an la thi don ti an resi a an thi don ti chu a in re ve tho ni chu chir chun zomang mit thi ero chuan engma an hrelova thi chuan engma an hre to lo an ral vek to hriat na po engma om to lo ti hi khoya tanga ran chuak nge pathian hriat tir na tel mi lawin mi hring fin na mi a ho pathian renga om lo ti tu te perspective atanga soini hei hi setana doctrine hi kan doctrine anga lak tur ani lo ti kha hriat anga yang lo man an nei to lo wanga chu bible chun lo man kan nei tur thu thi nuwa ka lo man ka hne na om an thil ti ang zelin lo man ka pe anga tia bible atanga kan hriat pathian in pon na atanga kan hriat ani ni ma sra pathian a om ve lo ti tu te tan chun lo man om to lo ti kha hriat tur ani a chan chu khovel siam tu hi pathian in lo big bang emo accident aron om vel mai mai ani awangin hriat reng po an hlo to hek lo paruk na chir leang an mangai na te an huat na te an eat sik na te aboral dai to ani anti ni tin ni nuaya thil ti te hian thil ti a te hian chan vo reng an nei to hek lo ni nuaya thil ti a hian chan vo reng an nei to lo taro an tan be sei na po om lo a hlim na tur po om lo lom na tur po om hek lo o explanation a kan kal chawang kan soyang he hla hi ama tana a phu ni len ring lo mi te suala tlu to pathian renga om lo finga in ngai ve si mi a chona thin lungin lalpa om lo ti chumi tana chumi ko ka context ko ka siamani he hi bible in pona tel lo chon mi han thil te mi hausa po thia mere thei po thia enge hlok na mi fela thia mi sual po thia enge hlok na he mi chungchang ai anwaya po koron chiar lenga bible chang danga koron explain le donani mi pakhat chun adam chungin eitur le intur te en suma pathian tana nun te manga ke chu kapiang thar to khovel thili ka ti rem to lowe ka ti moin to lo pathian in min chandam to heng hi kanun ani to love kanun hlui ani to ka ti rem lowe tin engkim kha pathian tana thil thalo zong song kha atlan san ve ni chu po chu athia vaivuda thawaral don mi pakhat chu adu to kin suala chena mi athata apong suala beng aroka no pangte po athata puitling te po ani po chu athia thana vaivudan ral mai enge a hlok na mi han rilte pathian hriat na tel lovin pathian atanga inlar na tel lovin pathian hriat tir na bible tel lovin mi han rilte fing in ti boka nang chon pathian om loi ti boka enge a hlok bik na ifa te kha enga tinge felizir tir ve pathian om si lo chuan mi han rilte ui thi sakei bak nei thi ai chon ui nung po chu hlok zo kan lo mi a tha zo kan ni lo mi in hre tiam to ro mi thi ero chuan engma an hre to lo engma an hre to don lo vuta an ral mai mai don ni hei setana doctrine atheist te vo in ni thenga atheist ten an soi thin ani kan thi mai mai don ke ni hi big bang atanga ron chuak kan ni a accident atanga ron piang chuak kan nia pathian siam tu a om tak tak lo ani chon siam tu a om tak tak lo ni chodin mi sual ni man mi fel ni man om ziawa om lo ve fel le sual te po vai vuda hun khada kan kalvek don sia taro be sei tur po thi nuwa lo man po om lo ani le I that man kha enge om chang ruk na kan siarang o mit thi era chuan engma an hrelowa lo man an nei to lova chu lo man eng man nei to lo enge hlok na fel te enge in zir tir ve atheist ni chuan fing in tia pathian om lo ti hria in ti to kani chuan ifa te le chung ti kha enga tan nge fel te in zir tir ve du tokin sual mayula enge poina
lo man don na chuang lawa thi nuwa tharau chuang lawa shem na itok don chuang lawa lo man pa idong don lawa ito pa irala ni mai ni nuaya thil zong zong thil lo thon mai ani ati heng thu hi Solomon an soi theina chana neya a chan chu ani mi hausa ani boka mi fing ani bok chu wang chon he thu hi min zir tir turin enge right ane yani kan tiang chu Solomon a hi chu nupui po sang khat nei mei po zasari nei khovel nom chan na zong zong po chen thei ania he tiang hi atheist le pathian ka ring love a khovel nom na chen na ka u ma ti te hne na hin Solomon a hian shil thei tur le zir tir thei turin right ane yani heng zong zong hi ka ne khovel ro pui na lem ati mai ni Solomon a chuan a lem mai mai engma a hlok na omlo nang ni na in ve hi ati ni pathian atanga in larna omlo pathian atanga hriat tirna omlo pathian in puanna omlo pathian ina min shilna bible tel lovin mi han shilte mi hring tharau chu wana a chawa ram sa tharau chu leya a chukani ti hi mi han shilte chu engtinge i hriatang keini chun bible tang kan hre thesin mi hring in tharau an nei pathian hne na akir le ti tei kan hre thesin pathian min shila wangin nang chun fingi in tia pathian omlo i tia min shilte ani le mi thiang hlimte mi thiang hlim lo te po in thoi thin te in thoi lo thin te po vuta mai mai an ral le vek chon enge a hlok na nunin enge omzia anei engwa nun hian omzia nei lo pathian atanga hriat tirna kan dong ani ngot lo chuanin nun hian hlutna velu engma kan nei lo pathian atanga hriat tirna kan don chu enge pathian in ama an puin mi hringa siama kan hluta zai mai ani accident atanga big bang vela atanga engtin tin moron piang science ina an soi ang ni lovin ama an pui nge min siam chu pathian min mangai don ti riata nun na tho min ped boka troi ve thailo ramsa tena an nei lo tharau kan neya kan hlubik ta ni chu pathian in pon na tang chau kan hre theyasin pathian in pon na tang loi mi hring hlut na mi han hrilte i thei chon tu na he mi han hril ngal te mi hringi enge hlut bik na ramsa a enge hlut bik na mi han hrilte hlut bik na an nei mi alo pathian ring lo te tan ang khatin ni science le khabua en ro polli tang in zir tong mi hring te hi social animal anti animal chu Ecclesiastes sen ron soi ve che thu ril tu po hianin ramsa nen ang khat rangan ni ati mi hring te hi nara nun na thok nara tho om ati chu oxygen ve kan thoa pathian in kan nara nun na tho a thok lu kha a om ve si lova science a chuan he oxygen mai hi kan nun na ni bok si a hei nian hen mun khata tho kan top engma ramsa izo te ai khan i hlubik lo nang enge i hlubik na engmai nei lo pathian in puanna changchun zo te le ramsa te ai kan hlut bik na chu ama ange siam kan ni na hi kan hlut bik na chu ni ramsa te an kan hludai pathian in min mangai bik dai tin chir sun zom le ang thu hril tu bung thum chang som pakata po khan he tiang he na ti ni engkim hi a hun thewa chuan moi takina siama mi hring ril ruwa chuan chatuan ada mi hring ril ru ti hi English kan en chon heart ati thinlunga chon chatuan mi hring chunga chatuan ada thu kha asoyani ma se chuti po chuanin pathianin atir ata atop thlenga thil ati chu an mu chuak thei chuang lo ati ni chu an la mu chuak thei chuang lo ni chu mi hring fin na tongin tharau kan nei chatuan mi kan nei ti hi mi han khilte pathian in pon na telawin I hremi alawang I mu chuak chuang lawang engtikama pathian in pon na tel lo chone I mu chuak chuang lawang keini sualat luto pathi mi sualte pathian renga om lo tia pathian ring lo mi te hianin in relawang tharau kan nei lo chatuan mi tharau kan chunga a om lo hi in relawang engtikama hretur chuan pathian irin ngaya pathian in pon na I chan ngai ani chu sompani na chun zom le ang hlim taka oma annun chunga thil thwa anti aliama antana thazok engma ka hello chu felve mala thil thwa te hanti ve mala enge chu hlok na ke pathian omlo tharau omlo nunna pathian in min siam lo kan hnara nunna tho tholut lo iti si chonin thil thwa iti kha enge hlok keini chu e lo man kan nei sin tharau kan nei sin kan thawhleh anga lo man te pathian pe don sin nangin thil thai ti ve ringot ka enge hlok na
engma a thatna ka hrebik lo ati ni chu thuril tu ziak tu hian ti chuan som pathum na chir le ang ti chuan mitin ei le in le an tho rim na zong hlim takan om chu pathian thil pek ani khang zong ka pathian thil pek ani sin idam chunga I enjoy zong kha pathian thil pek pathian I ring ve lo vaya ani chun thil tha te iti ve kha enge hlok na tharau po I nei lo I thinga thana I toiral mai don misual po athinga toiral don mifel po athinga toiral enge hlok na ramsa po athinga toiralang mi hring po athinga toiralang enge hlok na angkhat mai ni chu wang chun khovele I du in nung ro thil thai ti po ngai lo pathian om si lo chuan ti na ni chu adang chiar chun zom le ang thuril tu tho bung thum chang som pasari na tang karon chiar tha le ang karil ruwa chuan pathian in mifel le misuak sual te po ro arel ang pathian ring tu te tan chun ro rel na kha om do na misual le mifel ni na inkar ka ahla ta ni mifel ni po hlok nga misual ni kha a thalo do na ni chu pathian ring lo te tan chun a in ang khat vek chu po chu aron soi thale ang chiar chun zom le ang thil tin reng tan huna om si a ka ti a som pariat na chiar le ang mi hring fa te chunga mi hring fa te chung thu a chuan ramsa mai an ni ti anin riat thei nan pathianin anma ni a fi ani ka ti a som pakwa na chiar le ang mi hring fa te chunga khorel le ramsa chunga khorel chu thumun an ni si a enteu mi hring fa te po an thia ramsa te po an thi mai maya an toiral mai maya chu enge a hlok na mi han thrilte pathianin hei hi hriat tir che adu ni I ring lo ani chuan pathian a om lo I ti si chuan ramsa ang mai I thi son mai engma hlut na I nei lo pathian I ringa pathian ama an puyamin siam ani ti irin chuan pathian in pon na hi irin ero chuanin mi hlutak pathian mi hmangai lai ama anga asiam ini ti kha I in thriang hei hi setana doctrine ani setana hian pathian a om lo ramsa te angin in thi son mai ti hi an ril ruwa ring lo mi te ril ruwa hina tu sakani he doctrine hi Christian te doctrine anga lak ve lo tur ni Christian te doctrine a chuan kan thi nuwa po tharau kan la neya I dam lai I thil ti po hian om si neya I thi nu thleng poina zui don che ni hei Christian te tan doctrine a chuan kan lak du chun lak jok tur ani setana doctrine anga du le sual la enge poina du le fel la enge poina I du le mi pong sual la I du le that la I du le beng te rok la mi poisa in then om te po I du le ilom le tu ko wangin then om te in te po ka han hal mai la ilom le tuk le phur le tuk wangin then om te in po han hal mai la enge poina mi han thil te hei hi ni setanan he doctrine in ril ru a kan ril ru a hian ring lo mi te ril ru a mi hring ril ru a hian tu adu ani hun khat mai alom kan liam don vai vuta an ralanga ramsa te po an ralanga fel iti em po kha vai vuta aralanga nang po kha iral don thawa in then om I phur le tuka wangi in then om te in po hal mala vai vuta thau iral don chu wang chon hlok na bi ka om lo ti hi setana hian kan thin lunga a doctrine hi min tu sakatuma chu ke ni na doctrine anga lo pom ve ngot tu rani lo nol sak ngam tur setana du dan he khorel chiar chun zomang khorel tu mun an chunga atla ani chu in ang vekin kan top khorel pathian ro re lan lo khorel in ang mai kha pathian om lo an tan chun pathian om si lo wangin khorel chau hian ring ani nature mo khavel dana lom nature mai alom anti kan nunga kan pianga kan thilia nature alom khavel kal dana lom natural lo lom anti mai pathian ro rel tu a om ti hian pom du lo thatiam toru chiar chun zomang pakat athi ang bokin adang po anthi adang po kha anthi a anja in thok dan hun khatin an tho a atile zelan chu a fia tul mai hai thok dan hun khat vekin lom kan thok kan thilenga ani po thilenga engma hlok na omlo engma tangkai nom lo nun hian om zia nei lo hlok na nei lo benefit a nei lo hi setanan thalai teril ruwa a thoka in ok hlumte depression tam tak nei pon om mizoram chunge a pon thalai te depression nei ke pon ka veya depression atanga chona video te poisiam ka duani setana doctrine wangani setana doctrine hian enge felin om zia nei lo sualin om zia nei lo pathian po om tak lo in ti hlum mai la enge poi damreng po enge poi
enge om zia nei na eng ma hlok na nei lo khan depression a roi lu tani mitam tak depression po ati ol sam pha bokani nima sela pathian in puan na ipoma pathian in ama an puya hlut taka tharau nei bik an chunga chatuan kada ani ati kha turil tu bung thum chang som pakada hei hi hrenga tilang chun depression a hen kan lut phal lawang kan hlut zia kan bulami ten min ngai hlu lo ma se pathian in amilo ngai hlut zia ama ang amilo siam bik zia ramsa ang mai amilo siam lo zia hi khria ila kan hlut zia kan hrianga depression a hen kan lut mai don lawani vai vuta top le mai khatiang mai tharau po nei mu man lo khatiang setana doctrine kan ngai jon depression kan lu mai lo na ka chir chun zomang apoimo a aina poimo chaudon ni china ka ron soi kha a ai fe na ron soi le don ani chirang mi hring chu ramsa a in achung nung lem lo pero mi hring chu ramsa a in achung nung lem lo ati ni chu science a ta chuan enge kan chung nung bik na mi hring hi kanin angreng ang khatin kan thi son mai don thil tha ti pon om zia nei lo hau mi hausa po athinga mi re thei po athi don chir chun zomang chumi ma chun pathiana chun mi hring hi kan hlubi kani ramsa ang mai kan ni lo kan chunga hian chatuan mi ada ani kan tharau hi loman misual ta chul mi zong chu an thil ti angin loman ala pedon ani chu wang chun ramsa te ai kan hlu ni pathian in pona tang chu a riat the pathian in pona bible irin chuan chu i hra thayam ma se bible po iring lo pathiana om lo iti chun ramsa ang mai i lo ni chiar chun zomang thil zong hi engma lo mai an ni si chu engma lo mai ani mi te ka tran puya sum tam takin mi tan thil tha ka ti ka in kho me iti te po thil tha iti zong te ka enge om zia nei engma lo mai ni ti angai lo chu setan an iril ru sa phau tam tak kan western lama chunin an ril ru hi tiang hin setan an bum to ani abum lo tling ani he bible cha ang che hen he bible chain kan chiar tir an ngai an ni ho hi ti chuan an har mayang an za in mun khata an kalveka chu an sai ang che mun khata lom kan kalvek ramsa po thinga mi fel po thinga mi sual po thinga zela tang pa po athinga mun khata kalanga vai buda ral mai nga pastor pa po ralanga pastor te hi an otteu lawan ni ho hian piang thar le mi fel te hi mo an nui zat mai an otteu lo mun khata kan ral don thau vai buda kan liam mai don ti hi an ril ru setana doctrine na pu atu ngetlat tharau kan nei lo ti hi atu ngetlat setana hian an za in vai vuta mi lak vek an nia hei a chiang tul mai an za in vai vuta an chang le vek don ani kha hrethiam turu chu engtinge pathian in pon na tel lo chuanin mi hring in tharau kan nei ti te i hriatang chun zomang somni pakhat na mi hring fa te tharau chung lama a chho emo mi hring fa te tharau chu chung lama a chho emo ram sat tharau chu hnuai lama a chuk ti chu tunge khria mi han hrilte tunge khria mi han hrilte i hret hei lo eng tika ma i hredon lo pathian in pon na tang lo chon hei hi eng mai hredon lo pathian ring lo tu ta tan chan ngai na a om lo tunge khria mi han hrilte u tu manin hre lo chiar chun zomang somni pani na chu wang chon mi hring chu athil ti a alom aliama tha eng ma om lo chu thil thati ta chu kan loma aliam mai hleinem lom man kan nei lom ni ma sala pathian ring lo chu i thil thati kha i loma aliam nga i thi rualin aliam mai nga eng ma lom man po om lo ti ni chu i loma khan aliam mai to atok ti khan i thil thati man van rama po i kal don van ram i kal huna po i thil thati man lom man po i dong to don chuang lo ti na ni chu lom man po i nei lo ni chu ti khan i loma khan aliam ve mai don ti nan chu awa hlok lo ve thil thati hi awa hlok lo ve chu wanga lo mi in thil thati te po hi an pe lo pathian ring lo tam tak kan khovela western lama sa phau te po ring lo mi an ran chuaka thil thati te hi hlok na an hremi lo setana doctrine ani thil thati po an tum to lo mani ta na hlok na chau mani tang ma hai chau hian tum to ni chun zomang chu an chan vo ni mai ala tile zui ni chu kaka in chan vo ni to mai atok to mai abak om to lo thi nu pi ala mom to lo tharau po kon nei lo an ti ni chu
in chan vo chu ti khana zau to an ti ni chu pathian in pon na tel lo chu na hei kan chan tur mai ani anua thil lo omte mutur in anua thil lo omte muturin thi nu pian na lama chon engma om to hleinem anua mutur om to hleinem enga tinge bible anua thil lo omte muturin ati muturin tu in nge ron hruai kir le ang ron hruai tu in nge ron hruai kir le ang an ni ho kha ke ni chuan pathian kan ring ani thi nu pia lama thil omte mutura min hruai le tu tur hi kan thi nuwa hruai tur hi ala omani chu hruai tur le mutur hi la omani chu mutu tur hi ala omani chu kan thi nuwa hian nima sila pathian ring lo te pathian om lo ve pathian ama an puin min siam lo cosmic accident atanga big bang atang kan ron piang ve mai ti tu te tan chun thi nuwa khan a to pa tharau po kan nei si lo chu tiang thi nu pia lam hruai tu tur te chu tunge om veang tunge ron hruai kirang chu mi mutur chon engma an soi thei lo thi nu pia lam engman soi thei lo pathian in pon na an pom lo wangin an ti chat ani ke ni pathian in pon na chang tu ta chu eng ting nge kan soi ve kan ti chonin thuril tu bung som patni chang sari kha en teu pathian in pon na pom tu pathian in pon na oi tu ta chu enge vai vut chu a om angin le a chang le a tharau chu a pe tu pathian hne na akir le ani ati ni chu eng ting kan thriat thei science atang kan thelo setan atang kan thelo mathematics atang scientist atang van lam chanchin zirna atang kan thelo pathian in pon na atang nge ni bible atang hian ani kan thriat ni pathian hne na akir le don ani kir le tur tharau hi a omani ti hi min thrin ani vai vuda taksa chu akir le anga tharau ero apetu pathian hne na akir le don ti pathian in pon na atang chau a hriat thei telescope atang a hriat thei lo microscope atang a hriat thei lo science zirna atang a hriat thei lo bok pathian in pon na imamo ni ti asoi du na ni ole chu chun ale khapu le a context vel kan en hian wisdom literature ani a hla anga ji ani boka hei kan en hian tu te ta na azia nge tunge a refer ti kha kan huta ni chu chun ring lo mi te pathian a om lo ti te na khovel an chen mek hi a hril fia ta ni om zenei lo pathian a om si lo chun khovel hian hlok na nei lawa om zia nei lawa eng po an ron piang an ron ral le mai mai mun khata kan ral le mai chu wang chun nun hian hlut na anei lawa nun hian om zia anei lo ti aron hriat tir na khani ni ma sela ke ni tan chuan pathian hretu tan le pathian in pon ring tu te tan chun nun hian om zia neya thi po ni la katan hlok na thi pon eng ma hlok lawa ti Ecclesiastes a chun ke ni Christian te tan chun pole im thi po katan hlok na ati ni a chan chu thi nuwa khan tu na kan nun ai rau pui jok nun kan nei do na wang le loman kan nei do na wangin ati ni ti chuanin video le a chuanin hei aya toy zokin ka siamanga bible verse le toy te explanation ka siam to nga sei takin ka explain to lawanga hei part 1 na ni se part 2 ka in hule don ania part 2 na kan sei tur chu mi hring thi a piang te kha an piang ring tu an ni emo ring tu lo an ni emo khoya nge an kal chu ta chuanin thil an la hria em hriat na te an la nei em tharau nun an la nei em ti kha kan sei do na ti chuanin thang thar ve te i suwa thi nu tonga thi te kha khoya ngen om ti chuan alo thima sa jok te kha khoya nge an om ve ta an om na mun le an kal na mun te kha next lia kan soi don ania